bazalwane sila eCathedral yase-All Saints leseBhabane eveni laseSwatini iDiocese yaseSwatiland mhla tilishumi nemfica-ke kwenyanga yeNgongoni isonto lesine leMuta isonto lekugcina leMuta bese isonto lesine leMuta bathathekayo inkonzo yethu besayethelwa ngumfundisi Mthembu Sibudla imfundo nalamhla bathathekayo kulectionary yethu lensha lesisebenzisa titholakala ekhasini leshumi lectionary lenzala legcinayo nayo kuleli lelitako titholakala ekhasini lemashumi lasikhombisa nesihlanu bese incwadi lethu lenkonzo litholakala ekhasini lelikhulu nemashumi lasihlanu nakuthatu imfundo lethu bedine ngalolu hlobo bathathekayo isifundo sekuqala uma kunekhasa sesihlanu siqala lesibili siyogcina kulesihlanu bese likubo sisebenzisa ingoma yaMaria litholakala kulokhasa sekuqala siqala lesahlukaneni semashumi lamane nesithupha sigcine esahlukaneni semashumi lasihlanu nesihlanu isifundo sesibili kesitholakala encwadini leyabaseHeberu isahluko selishumi siqala esahlukaneni sesihlanu siyogcina esahlukaneni selishumi bese-ke livangeli ngekulandzisa kwaLuka nodwele isahluko sekuqala siqala esahlukaneni semashumi lamathathu nemfica siyogcina esahlukaneni semashumi lamane nesihlanu ingoma-ke leyadlulela livangeli ingoma yaMaria ke bathathekayo iyatholakala-ke yona ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa siyabona bathathekayo siyawucala yona-ke inkonzo yethu ekhasini lelikhulu ekhasini lelikhulu page 104 sayibenani nawe futhi asithandaze uNkulunkulu Somandla inhliziyo tonke tivulekile kuwena tifiso tonke tatiwa kuwena kodwa lutholo lufihlelwe wena keza kucabanga inhliziyo yethu ngempela kuthi moya wakho longcwele kuthi sikuthathe ngokuphelele silithumise ngokufanele igama lakho lengcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Sise haugele Christus haugele sisi haugele Jesu wathi-ke wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho lona-ke umyalo wekuqala nalomkhulu nowesibili ufanana nawo ukuthi-ke othanda makhelwane wakho njengoba utithanza wena kule myalo lempili kubambelele yonke imithetho nebaprofethi uNkulunkulu walithanda lembi kakhulu kangako ukuthi wathi manje wanikela ngendodana yakhe lokuphela kwayo ukuthi noma ngabe ngubani okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila phakathi bazalwane enkosini asuma intolo lethu siphilise ngalokuthinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangenthando nabo bonke abantu asithandaze uNkulunkulu Somandla bakwethu nosezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kweli cala lethu sonile ngekucabanga nayokhulumana nempela nangakwethu kufanele sikwende ngenxa yenkonzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesikwenzile sende sikhone ngehamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe sibusisekile ke thina bathathekayo ukuba naNkulunkulu lo njengaJesu yena ngengadi yakhe losithethelela lolo tethu asihlambulule asihlale asende sibegcwele ngakho-ke uNkulunkulu Somandla nothethelela bonke labaphendwa ngeqiniso akasimawukele asithethelele intono lethu asikhulule kudo asiphise asiqinise kuneni bonke asigcine nasempilweni nokudini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Asithandaze uNkulunkulu wa Elizabeth naMaria yena tinhliziyo tethu tithokoze
Valisa imilomo yethu netingoma nendumiso usele silungele ngokumukela Kristu emkhatsini wethu. Lokhona abusa nawe nomoya lwengcwele uNkulunkulu munye kaThulweni yaphakathe. Amen. Sitawuhlala phasi abathandekayo sinde uthola ifundo lethu namhla. Amen. Sibabingelele bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Sifundo sekuqala ke sitholakala encwadini yaMikha isahluko sesihlanu. Siyaqala ukufunda esahlukwaneni sesibili. Mikha 5:2. Simakathe uthi Bethlehem Efrata noma ungulomunye wemithi lemincane yakaJuda, kodwa ngiyawuveta kuwe umbusi la ubusa sive saka-Israyeli. Lusendo lwakhe luyawusukela kulolo lwaluvele lukhona kwasekuqaleni. Ngakho simakathe lesive sakhe uyawusiyekelela editheni taso kuze kufike isikhathi sekutalwa kwendodzana. Uyawuthi bonke bakubona bayabe basakadekile bathundeke bahlakaniselwe ndawonye babe sive sinye. Nake kufika lowo mbusi uyawubelusa nemandla asimakathe. Yebo uyawubaphatha nebukhosi basimakathe loNkulunkulu wakhe. Sive sakhe siyawuphila ngokuphepha ngoba abantu bemhlaba bayawumatisa badumise uNkulunkulu bakhe. Uyawuba kuthula kwaso. Siphela lapho sifundo sethu akabonwe. Esikhundleni selibona mhlake bathandzekayo sitawusebenzisa sifundo lesiphuma evangelini eLathisa kwaLuka lesahluko sekuqala siqala esahlukwaneni semashumi lamane nesithupha siyagcina esahlukwaneni semashumi lasihlanu nesihlanu. Luke chapter 1 verses 46 to 55. Maria wathi umphefumulo wami uyayidumisa inkosi, umoya wami uyathokoza kaNkulunkulu umsindisi wami, ngoba ungikhumbulile mina ingcebukati yakhe lenzelelekile. Kusukela namuhla tonke titukulwane tiyakubita tithi ngibusisekile, ngoba simandla ungendelele intfo letinkulu. Libito lakhe ligcwele, ukubonakalisa sihawu sakhe kubo bonke labamesabako kusukela etitukulwaneni kuya etitukulwaneni. Kwelulile isandla sakhe lesinemandla wasakatala watigcabhako etititweni tabo. Ehlisa emakhosi kanemandla etihlalweni tawo. Waphakamisa labanzelelekile, wesuthisa labalambile ngalokumnanzi, waxosha labanjingile bahamba bakhe lutho. Usite inceku yakhe Israyeli ngokukhumbula umsa wakhe, njengoba akhuluma kubokhokho bethu u-Abrahama nakuto tonke titukulwane takhe kude kube nini nanini. Uthunyiswise lenkonzana namoya lugcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili bathandzekayo sitholakala encwadzini yamaHebheru isahluko selishumi. Siyaqala ukufunda esahlukwaneni sesihlanu. Hebrews 10:5-10. Kungakonje Jesu nakeda lapha emhlabeni wathi umhlatshelo neminikelo awunandzaba nayo, kodwa ulungiselele umtimba. Awujatshuliswanga iminikelo yokushiswa neminikelo yentono. Ngase ngithi naku ngilapha ngide ukwenta inthando yakho Nkulunkulu, njengoba kubhaliwe ngami emdulwini. Wekuqala uthi awuyifunanga imihlatshelo neminikelo njengeminikelo yokushiswa neminikelo yentono, futhi awujatshuliswanga ngiyo. Noko yonke leminikelo inikelwa ngokomthetho. Wase uphindze uthi naku ngilapha ngitawukwenta inthando yakho. Chitha kwekuqala khona atawumisa kwesibili. Njengoba Jesu Kristu wenta inthando yaNkulunkulu wanikela umtimba wakhe, sesi
Mosileni abakongwe wandulela livangeli bathathigayo sitawuvula ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa sihlabele ingoma yaMariya esalumaneni ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa. Umphefumulo wami uyayithumisa inkosi, umoya wami uyathukuta kaNkulunkulu msindisi wami. Ube ungikhulule mina ensekukadala yakhe. Kusukela namhlanje tithukula nentoketiya uthi ngibusisiwe. Ube somadlamini letimbo letinkulu ligama lakhe ligcwele. Uyabahawukela bonke laba besaba etitulwa benitoke. Ubonakalise amandla esandla sakhe, wasakatala abatithenya kwetihlethilweni tabo, wehlisela abakhweleti ihlabeleni tabo ngebukhosi, wafaka isalabathithwa bako, wesuthisa labalambile nanobuhle labajikile bahamba bangelutho. Ude kude usinda intshebo yakhe Israyeli, ngoba yakhuphula senze isosebusa kwakhe. Sithembiso lathembisa sona kubo khokho bethu, ku-Abrahama nakuthotho bethu etukulwane takhe kude kube nini nanini. Sithembiso lathembisa sona kubo khokho bethu, ku-Abrahama nakuthotho bethu etukulwane takhe kude kube nini nanini. Akuthunyiswe enkonzana nabuya longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyaqhubeka sime bathathigayo enkosini, siyokuthola evangeli lanamhlanje. Sayibenani ayibenawe futhi lalela nititsa baletihle ngekulandzisa kwaluka longcwele. Sahluko sekuqala siyawuqala kufundza sahlukanelise mashumi lamathathu nemfica. Akathunyiswe Kristu msenzisi wethu. Kulawo malanga Mariya watilungiselela ngekushesha kwaya emtini loseJudiya eveni letitsaba. Wafika wangena kaZakhariya wambingelela Elizabethi. Kwathi lapho Elizabethi nakeva kubingelela kwaMariya, umntwana waphuma esiswini sakhe. Elizabethi wagcwaliswa ngumoya ongcwele, wakhuluma kakhulu wathi, ubusisiwe kubo bonke abasikati, nentalo yesisu sakho ibusisiwe. Yini nibe njengenhlahla yokuthi ngivakashelwe kunina wenkosi yami. Ngesikhathi niva ukubingelela umntwana lentethwele uthi mande wachuma etiwa yimfokodo. Maye ubusisiwe lo lokholwe
sibonge bathathekayo lelithuba esitholayo kulisonto lesine lebuta lisonto lekugcina lebuta lalapho sitakhona sitewuchithela khona tindzaba tethu sivele ukuthi umnyango vele sewuqalile inkosi Jesu Kristu seyiyataba masinyana ifundo namhlanje bathathekayo ngalo hlobo sentala sikhuluma ngekhasathi sesihlanu ikuboni kusetshenziswe Lucas akusentala isifundo sesibili siphumeke kiwo emahebheni sahluko selishumi bese besifundo bathathekayo lesiphumayo evangelini sivele umuntu sibasitholakala ngenathi sawakho khalumvele sahluko sentala ingoma ngiyaphela ibangeli ingoma yaMary lesekhasini lemashumi nasihlanu ingoma lesekhasini lemashumi nasihlanu nesikhombisa. Amen. Siyawuthola ke namhlanje bazalwane ishumayelo sihloko sami sithi kodwa kwaKristu intando yakho. Njengoba sekushilo bathathekayo leli sonto lesine lebuta phezulu kwisibeni sonto lekugcina lebuta lesentawulandzela leli sonto kuyawuba lisonto lalapho sesibumba khona ukuthi sekhisimusi noma sewendrile khisimusi. Solo sihamba kaNkulunkulu bebathathekayo sihamba naye kusukela esikhathini lasiyiqala lendzaba emva kokuba sendlule enkonzweni esayidathi Kristu inkosi lalapho sakumemetela khona ukuthi Kristu inkosi yabusa sendlulile lapho-ke bathathekayo sahamba nemasonto njengoba sisho ukuthi sifike leli emasonto uNkulunkulu usifakaze ukusikhumbula ukuthi Jesu Kristu uyabuya emasonto ekubuta kwenkosi yethu Jesu Kristu lalapho besikhuthulwa khona singagcini ekhuthulweni lapho bazalwane kodwa besikhumbula ukuthi nasemandulo kwabakhona bathathekayo ngokuthi kwabakhona ngokuthi lokuthi sikhunjulwe ngokuthi inkosi yethu Jesu Kristu itawutaba ekukhuthulweni ngokuthi itawutaba namhlanje sikhutshulwa ngokuthi iyenda inkosi yethu Jesu Kristu ngako basathekayo inkosi yethu Jesu Kristu siyatikhumbula njena namuhla ngokuthi lokubuya kwalenkosi yethu Jesu Kristu babamba kusifiso kuyinthando kuyinhloso yaNkulunkulu akusiwe nje ukuthi bazalwane utawube nje siyatendakalela kodwa uhloso kaNkulunkulu ufisile ukuthi kwenteke uyawukwenteka ngoba yena kaNkulunkulu ubekile evini lakhe siyathi bazalwane sinasevini lakhe uNkulunkulu ushilo ukuthi utawugcina ukuthi simakhe ukuthi uNkulunkulu lokukhangela uNkulunkulu lofanele. Siyabonga ke bathathekayo konke lesendlule kiwo inkonzo lesendlulekile esukwini edlulile lalapho besikhulunjulwa khona ngemisebenzi emihle yaKristu lalapho besikhulunjulwa khona ngokuthi nathi sibitiwe sabitelwa ukuthi simemetele emhlabeni ukuthi Kristu Jesu uyinkosi. Siyabonga ke bazalwane ukufuna namuhla umuntu osolo umile lokuthi nakabuya Kristu atolazalibandla lakhe sitawutholakala sikhona sivukele yini noma siyawutholakala sifanele ngokuthi siyolahla ecebini lelo lokuvutha ungacacisi. Sithi ke bazalwane leliviki lenzina leli simemetela umsebenzi waNkulunkulu bathathekayo agcina ethembiso lakhe latendile kubantu njengoba sayimemetela indzaba efikile liphelile ngokuthi Jesu Kristu wathembisa kuda wena wethembisa ukufa wakho wethembisa kuvuka wavuka wethembisa kuhamba wahamba. uNkulunkulu lo wethembekile ke bathathekayo uNkulunkulu lo muhle nalosithandayo siyamthumisa ke uNkulunkulu naye lo Jesu wasikhomba indlala naye Jesu lowasendela indlela lebonakalayo ekuletha usifakazi ekuletha kuJehova. So bathathekayo sithi sisawumemetela ukuthi indodzana itelwe kodwa isatelwe indodzana ngabe utelwe yini lalekhathi kithi bathathekayo ngoba ekugcineni kwawo konke singadisho sitele tonke lezinto ngesikhathi sekuda kodwa nangabe ungenteki nangekhathi kithi singalunele
awu bathathekayo yenkinga ngoba liyafuna ukukhala lokho sitholakala singafanele ukungena ebusweni wakhona kaze sifanele ukuthi sibheke ngakho umuntu loba khona-ke lesiniketwa wona lwebayisaya bazalwane ukuthi nakabuya Kristu Jesu atewulandza ibandla lakhe abuya atewukwehlula umhlaba futhi ngabe thina siyawubalelwa khona yini kunabona yakuya atewubalandza Jesu Kristu noma siyawutholakala sesizulazula sesinasathi ukuthi sishona kuphi kwentekayo. Bafikile abathathu bebazalwane njengoba siyivethile indzaba besifundza ukuthi Jesu Kristu ethembekile futhi inkosi lethembekile neyokuthi utantigcina lethembiso takhe bazalwane siyathatha lethembiso njengoba sekuphephetele wethembisa weta wethembisa bazalwane kuhamba emhlabeni wahamba wethembisa kufa safuna afa sithi-ke nangabe sitibona lethembiso latithembisile ngokuthi uthi ntawuba kanje lokungakadeke kwesiphetho shothi bazalwane nanathi nakasethembisile ngokuthi utawubuya nembala sitawufika sikhathi nesigaba nalapho bazalwane sitawudzinga khona ngokuthi kwateke ukuthi simephi sishonaphi naNkulunkulu sibheke bathathekayo nalapho uNkulunkulu asipitela khona ngoba kuyinthando yakhe bathathekayo kuba komhlaba kuhamba komhlaba nakwena konke kwenza kaNkulunkulu siyathandaza bazalwane ukuthi sifunze sifundiseke lokuthi siyigcine lemithandazo nalemituleko yaNkulunkulu sikwende lo Nkulunkulu lafunako ukuthi sikwende sisemkhoneni bakhe. Nasibuka-ke bathathekayo isifundo sekucala sithola indzaba yaMika nala sifundiswa sitshelwe khona ukuthi bazalwane uNkulunkulu uthatha letinto letincane tinganakeki uthatha tona bese usebenzisa tona bazalwane ngokuthi siqhubeke ukuthi akaqhubeke alethe inthando yakhe emhlabeni. Ngakho bathathekayo ukuthi noma umbuzo ukuthi ngabe thine sikiyo yini le ndlela noma silahlekile bathathekayo siyabona leNkulunkulu akuphumelele indzaba yeBhethilehema ngokuthi idolobhanyana lelincane kodwa kilo uNkulunkulu ukhethe ukuthi angaletha inkosi ebedulu kwemakhosi konke emhlabeni. Siyabonga-ke bathathekayo ukuthi ubuya koNkosi Jesu nembala ukuyikho lentawo kwenteka ngoba uNkulunkulu uthembisile futhi tinsuku uyasikhumbuza Jesu ukuthi asikhumbuleni ngokuthi yena uyabuya. Nasedlula lapho-ke bathathekayo singena kilona inqubo noma lesikhumba evangeli lathi sabalokha nalapho sithola khona Jesu bathathekayo noma sithola Jesu asesiswini bakwakhe ahamba bakwakhe ayohlangabezana na-Elizabeth nakafika bakwaJesu ku-Elizabeth siyatshela ukuthi waduma ukubana lo-Elizabeth ngoba weva ukuthi kukhona lokukhona lokufikile abasuke ahleli alidina langadelela ukuthi uyawufika nini kuze ukuthi atowukhona noma uZekhariya no-Elizabeth abekusolo kugadziwe ngokuthi uMesaya wamaJuda uyawufika nini emhlabeni. Ngakho bathi nakafika Mariya alethele bathathekayo uthi Elizabeth wavele wayiva indzaba ukuthi naku siwendekile naku umsindisi womhlaba naku umsindisi uyadidikela ukuthi ede emhlabeni adale umuntu aphile empilweni yomuntu. Lokho bathathekayo lesibonako kutehlisa lokwenziwa kuKristu watehlisa umuntu ukuthi ngabe thina siyakhona ukutehlisa bazalwane ngoba nakabuya Jesu Kristu olandzani bakhe ulandzala labo labadidikele nabo bathathekayo ngokuthi Nkosi vele siyavuma ngokuthi Nkosi siyavuma busa empilweni yethu nangabe singakhona kwenda lokho bazalwane ngeke sikwendeke. Yebo kona kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu ufisile ukuthi wonke umuntu asindiswe kodwa bazalwane
sisamukile konke lokho siyembukela yilo ubukhosi baKristu. Siyabukela iKristu empilweni yethu, siyokholwa ngokuthi sihambe ngendlela sihamba naye iKristu. Nasibuka-ke bathandekayo encwadini yamaHebheru, sibona ukuthi uNkulunkulu uyabiza, uyathanda ukuthi bantu babe bantu uNkulunkulu uyafisa ukuthi babe bantu labagcina imiyalo yakhe, bantu labathokozisa yena, bazabane bangachazwa ukuchaza abantu, bangachazwa ukuthi bathini, kodwa empilweni yabo balambe bafune ukuthi bathole ukuphila noma empilweni yabo bende lokho uNkulunkulu nathi kufanele sibakwele kunto ukuthi banokukhona ukuthi baphumelele, bakhone nokuthi konke kuhambe kahle empilweni yabo. Uthi uNkulunkulu kufanele kuzenze naye asithathe, sifanele ukuthi sibe labo labadawudingela ekuthenini ithanda kaNkulunkulu ayenteke emhlabeni. Ngakho-ke bazalwane, siyafundwa-ke lapho ukuthi ngabe sesiyibonile yini ithando kaNkulunkulu empilweni yethu, sesibonile yini ukuphila kwethu ukuthi uNkulunkulu kuhlose kuphi, siyawubona bazalwane ukuthi bese siyasonzela nalapho uNkulunkulu ayibeke khona inhloso empilweni yethu. Sende lokhu yena bathathekayo lasiphinda kokuthi sikwele, singathi nje ukuthi sitawukwela bese siyaxolisa, utawu-understanda, utawukubona-yo uNkulunkulu. Siqhubeka-ke bazalwane, singene noma sisayikhuluma leyo ndzaba, siyafundzelwa-ke bathathekayo noma sisayikhuluma leyo ndzaba, siyafundwa kokuthi ngabe angakhala lemcilomo sitawukhala sithi sesiwentile yini wethu umsebenzi uNkulunkulu lasithula noma siyawuhlala silinze bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu yena losevulele Kristu akuphila kwethu, losevulele Kristu akuhamba kwethu, losevulele Kristu aqiniso empilweni yethu, losevulele Kristu ayindlela njalo nje. Siyabonga uNkulunkulu bathathekayo. Singena-ke evangelini lalapho siva khona indzaba yaKristu noma la sibona khona sekwenteka nayindzaba yokuthokoza nekujabula kwamake waJesu noma make waJohane ukuthi hawu nembala kwenteke izinto nentihle bathathekayo. So umbuzo ukuthi ngabe thina singaba nako yini lokho kuthokoza nekujabula lokwabakhona ku-Elizabeth nasekuthiwa nangu Jesu Kristu uyabuya, nangu Jesu Kristu sosemnyama uyaqongqotha. Sibidiwe bazalwane, sabidela kokuthi sithi kujike, sithi lethe phambi kwaNkulunkulu, sivumele ngokuthi uNkulunkulu bathathekayo atilawule, atiqothise empilweni yethu ukuze sihambe endleleni lekuyona yona. Ngakho bazalwane, umuntu othi sisalungele kuya kwaJesu Kristu, ngabe siyakhona yini ngokuthi sinikele kuye lo konke lesiniko, sinikele ngokuthi sisazi ukuthi uNkulunkulu sihleli kuye, uNkulunkulu sidinisele ngaye, uNkulunkulu uthethe ingcinamba bengedlula nje lonke empilweni yethu. Bathathekayo uthi Johane nakabaphinda niyenda nje dalela netinyoka, kodwa kukhona lo dala ngokwakho yokuchacha ukunenze khona yokuchacha umchilo weqabule yakhe ngendlela kakiyo, kodwa siyayibona intokozo nenjabulo lekhona kuDavide ngesikhathi siyayibona injabulo lekhona ku-Elizabeth nakuJohane angekhathi ukuba kwakhe Elizabeth, ngoba sekwenteke nabo bathembiswa Davide kadzeni ukuthi intalelwane yakhe iyawubusa iphathe emhlabeni. Siyabonga-ke uNkulunkulu bathathekayo ngoba nangabe wathembisa ukuthi Nkosi Jesu Kristu uyabuya embala samakhona badingelela benda konke bathathekayo kwenta lawo malungiselelo efika Nkosi Jesu. Asazi ukuthi bazalwane nakithi njengoba ethembisile ngokuthi uyawufika, sithi nje bazalwane sesiyawuhlala sithi sihlale sihlomile, sihlale sinamantiko ngokuthi konke utawuhlangana ekubonakaleni kwakhe Kristu. Asithi-ke bazalwane siyawungena esigabeni sekuthi naku Jesu Kristu uyataba, sibonge, sidumisa, siphakamisana uNkulunkulu ukuthi
masilalela indodana kodwa sikhumbule bathathekayo ukuthi sikhumbule ukuthi uyabuya, sikhumbule ukuthi uyenda uyolanza imali lakhe kufanele ukuthi sitholakale silungile bathathekayo ukuthi siyobona sithuthukise ngamoya nangokuthula nangokujabula sikulenzele nasinakavela sivele sikwendele sithi siyabonga Nkosi waze waba khona waze wafika. Siyabonga ke bazalwane iyo yona leyo-ke intshumayelo yethu yanamuhla kokuthi bazalwane ukubuya kwayo Nkosi wethu Jesu Kristu ibuye emhlabeni uyithanda uNkulunkulu. Ngakho nabangabe besingathini kodwa uNkulunkulu bathathekayo utawuletha Kristu ngesikhathi esifanele ukubuza ukuthi siyawube sivukele emithini nomatha. Siyawuqhubeka nabathathekayo ukuthi sithole imithandazo yanamuhla. Siyawusebenzisa lohla lwesine lwayo imithandazo yethu yanamuhla. Sisela imithandazo yesonto lesine lekubuda, isonto lesine lekubuda Advent number 4. Asithandaze. Melusi wa-Israyeli esineke wesekela labo labathethwele wamemetana evana lethakathula evana wathakathulisa labasetibelethweni. Nyakatisa-ke Nkosi inhliziyo yethu ukuthi tilukele iphinde tibone ukubuya kwakho kwesibili njengoba na-Elizabeth kwakubona ukufika kwakho ukufika kwekuqala nakufika Mariya kubo. Vula-ke Nkosi inhliziyo yethu ukuthi tilungele kuphela lolo wenda nemthamo lwawo umhlambi wakho Nkosi ngemsa wakho yiva uthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla akekho ofana nawe nekudwele usimama nemandla. Kepha noma kunjalo usebenzisa amandla akho ukusizisa ntoni sisasonzela esigabeni sekubonga kudala kuNkosi wethu Jesu Kristu. Gcwalisa Nkosi inhliziyo yethu ngokubonga lokukulu ukuthi inkonzane yakho iyatithoba kude ukuthi ibe inyama leyo ethwalwa sono isisinzisi. Nkosi lena nemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla iBethlehema beyincane kakhulu emadolobheni akaJuda, kepha kuyo kwavela inkosi yamakhosi. Khumbula amandla akho lapho bazalwane babancane nemnotho ungakeli kahle. Hlangabezana nezidingo zabo bakhumbule ukuthi inkosi yamakhosi ihlala iphila emkhathini wabo kude kube nemusa ngokusinzisa Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla kudalana abajikile kudalena labampofu. Yamukela ukubonga kwethu, sibonga Thixo lakho nesimo semihla nemihla. Siphe ukubela ukuthi singahawukeli lokho lokungakasiphi bona ukuthi siphe ukubela ukuthi singahawukeli lokho lokungakasiphi bona ukuthi sibe ticebo letihlakaniphile ikusiso lakho Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla wathumela indodana yakho ukuba umelusi wemhlambi amandla akho akhe nekuthi abekhulu emhlabeni wonke. Yena abaholi bethu uhlakanipha ube netive lethu ukuthula kude siyawuhlala siphephile. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla wasita isizwe sakho Israyeli ngetindlela eziningi nangemusa wakho waphakathi. Buka ngemusa labo labahluphekile ukugula, kulimala, usizi nanoma ngabe nguphi ukuhlushwa. Sithandaza kakhulu simelane naso sifo samahazana ukuthi siphelele
simenaso ukuthi siphelelwe ngamandla nelixubane lekwanza yibabe nemusa kulabagulayo emkhathini wethu nekuthi nemivimbo yaKristu Jesu maphilisini Nkosi nemusa wakho yeva kuthandaza kwethu Nkosi uNkulunkulu wamandla ugcwalise njalo lokhu Kristu Jesu kwabakanye esiphambanweni sathi video yethu ngabo bonke labahlanganyela esifeni sakho esigcwele namhlanje ukuthi baphendvuke baphindze nethembiso lakho bese kusela sibagcwele ngawo umtimba negadi yenkonzana yakho Nkosi nomusa wakho yeva ukuthandaza kwethu uNkulunkulu wethembiso usikhombisele uthando lwakho nesipho senkonzana yakho Jesu Kristu umsindisi wethu lwethenjiswa enhloko siyakholelwa njengaJosefa emilayetweni lemhletshele ingilosi yakho letha kuwe imithandazo yethu wemhlaba wonke sinesiqiniseko sekunakekela nemusa wakho kuyo yonke indalo sisalethe ukubuya kwakho Nkosi nemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi uNkulunkulu wamandla usendele intiko emangalisayo ekakhulu kusikhululweni singene kumile naye Jesu Kristu Nkosi yethu nemusa yiva ukuthandaza kwethu usiphendule nalokhu sifanele nekwethando yakho sisathandaza naye inkonzana yakho Jesu Kristu lophila abuze kanye nawe namoya wengcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe siyabonga abathandayo ibandla seliyasukuma sitawuvela ukuthula kwanamuhla sitawuvela abathandayo ikhasi 116 Umsindisi wethu Kristu uyinkosi yokuthula nekwazisa ubuso bayo nokuthula nokungenamkhawulo thula Nkosi abenani ngetikhathi lonke abanzi siyabonga abathandayo lesi sigaba sesitawuthandazela wona umnikelo bazalwane labawunikele indlela ehlukahlukene labanye bawulethile enkonzweni labanye bawufake ebhange siyaqhubeka nokutshela nje bazalwane ukuthi noma bekiphi indlela yokufaka ngayo nginasiqiniseko sokuthi uyabhala ukuthi iyani nemali noma mhlawumbe sewunenali iphutha lethi ungafaki inombolo yakho ukuthi inombolo pledge number ngubani kodwa nje bhala ukuthi le mali iyakuphi lokufuna kwakheka ukuthi leyakho kweshumi 9 leyakho ikebeni 9 leyakho Advent offering 9 leyakho diocese fundraising 9 sikidiwe bazalwane ukuthi sibe bonke lokho ukuthi sibe bantu abapha ukuthokoza siyalula ngetanda lethu ekhasini 116 sawusebenzisa umthandazo wecala esigabeni 48 bakho Nkosi kokolo nemandla nemvumiso nenkathumulo nemkhosi konke konke lokusezulwini nalokusemhlabeni wakho konke kuvela kuwethu nezinikalo kwakho usisa ngabantu bogcwele nonakunikelo usise abantu bogcwele bantwana bakho usise emakhaya akho usise abantu bogcwele isebenzini yakho namabhizinisi akho usise Nkosi ngisho namapulazi akho ukuthi Nkosi noma ngabe sekhona lokubonakala ngokuvelako kodwa uma Nkosi ngabafikeleleli ngabafikelelwe kubafikelelwe kuwe badlule kuwe egameni Nkosi Jesu Kristu amen uyabongeka Nkosi enkulunkulu mdali wethu konke ngemusa wakho singabe sibone sinikela ngaso sivela emhlabathini sibheke emhlabeni bantu sitakuba sikwazi kuphela kithi akabongwe so manda uyabongeka Nkosi enkulunkulu mdali wethu konke
lonke nomsakho sinalelwa lesikela ngalo isicelo sempilo nemsebenzi wethathathe bantu idakuba imisebenzi senze sokethi akabokwe 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 somandla thandazo wesibili ukubonga ekhasini lelikhulumi leshumi nekupita thandazo wesibili ukubonga osilapha moya wayonathe yenyo solitikiti yotenu siyalenyusela enkosini asiba kwinkosi nkulunkulu wethu kufanele kulungile kubonga nekuthumisa kufanele phela kungumsebenzi wethu nenjabulo yethu netikhasikhasethinza ulindonke kungumsebenzi nenjabulo yethu ukubonga nekuba abantu ababela umgcwele nkosi yasezulwini somandla unkulunkulu lophakathe ngajesu kristu inkosi nakho leyomayi nkosi yethu wena ulimi lakho leliphili lakho naye wadala konke kwasekuqaleni wasetana umfanekiso wakho noqobo naye wasikhulula emthini besono wamnikela kuye adalwe njengomuntu wapesiphamanweni abuye avuke ngenxa yethu wamvusa kabaphilo wamphakamisela impilo esandleni sakho sekunene naye wathumela moya wakho lomgcwele lophilisayo wasenda abantu kwelifa lakho Yalo-ke siyabonga ngoba ilanga lokukhululwa kwethu selifikile naye udawukwenda ntonke etikwe tibetisha kodwa nemandla naleluthumo udawehlolela umhlaba nabo-ke sesihlangene netikilo sinetikulu tato elibandlalo-ke lasezulwini sibabadala igama lakho lelikhulu nalelikhulile siyakubonga nini nanini sethe
njalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wakubonga wabanika yona sinathanda nonke ngoba lokhu kuyinto esivumelwano esishalo kwiselana nabanyeni ukuthi sithethelele ntono nalokho etikhathi lonke into kwenatha kwenu kodekuthini salindzeleke kuya kwakhe uKristu sisizike emthumeleni usikhomba Nkosi nalesisikwa nanganenzela nomhlatshelo wakhe ophelele yamkela ngayo inkosi uKristu wethu nomfana nomkhulu nomhlatshelo wethu ukubongana ukufisa senze sidla sinatha lezi zinto letugcwele ngoNkosi bakho logcwele usitele usisekele ngamoya wakho logcwele usigcwalise nemthando lwakho usihlanganise emtimbeni wayo inkosana yakho Jesu Kristu Nkosi yethu kanye naye nakuye nangaye mandla malo engcwele ngetikhathi zonke babe sikhonda wena babe sobanda ngetikomande kokujumisa lokuphakaza sithi sibusiso nenhlonipho neluthumo nemandla kube kwakho nini nanini amen. Njengoba Kristu wasifuthisa nesifithi sekuthanda sasethe bawethu sizolweni alibelise ligama lakho ubuso wakho wakude inzalwa emhlabeni
sile leshawu asozele intombi yakho sithi mama wethu sifanele wethu leputsa lidulwa ngaphansi kwalento lakho kodwa wena inkosi lokuma kwakho ukhawela njalo ngakho-ke siphe inkosi leshawu wesithi alokufanele namayifatsa lakho esafikayo Jesu Kristu sinansi ingadi yakhe kude sihlale kuyena ikithi kude kube nina nini. Amen. Athandekayo enkosini aselibheke impundu lankulunkulu lelisusa nomadelive yena nomemedeleko ukuthi uyabuya uNtombazane bandla lo esathingo ukuthi lethembiso lakho uthi ke asiyigcine lena nkonzo kude kufike aze abuye yena sibe siphetela kufanele ngoba kwakhe nokubuya kwakhe ngawo lesothelane sibabona umtima weSejesu Kristu ngebenza yethu engadi yakhe nasokulisela yona semvele tihlelweni tethu ekukholwa na kodwa Nkosi ngesikhathi lesifanele wena uyawuletha
sisindeke kube sibelekele njengamakholwa laphilayo kwakuhlela nomgcwele ekuthi sikhule lithandweni ekulaleleni nasekwenteni ithando yakho naye Jesu Kristu indodana yakho Nkosi yethu lokhona kusa kanye namalo engcwele kolokhona omunye konke kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sithi Pilato mandla sinikela kuye kaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako kumele uvele ngamandla makho longcwele sihambe sibekele emdumoni kuBukhosi bakho. Sidawusho kanye nomthandazo we-Afrika nkulunkulu kusesa i-Afrika gcina abantu bayo bona bahohlayo uyiphe ukuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Ngiyalo-ke kwelo nemandla yokusilinza kude singakhutshwa sibizwe kwemkhathikulo yakhe simsula sinekuthokota nokukhulu yena nkulunkulu yethu alohlakaniphile kusizisi wethu akanikwe inkathikulo nemkhosi nemandla nemagunya yalo kude kubeni nina nini. Amen. Bese sithula kwankulunkulu kwethu amfutha konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simade simthathe nkulunkulu nendodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso sankulunkulu somandla wese nendodana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bezalwane sesifike ukwamkela inkonzo yethu ukumemetela nje bazalwane ukuthi ngalesihlanu kunekwenteka kakhulu ngoba ukuthi kube khona inkonzo yebantwana yokubusiswa kwawo umkhombe. Siyacelwa ukuthi silethe lento tiko lesilethele abantwana letitawuthapha nebazalwane kunikiswe khona esibhedlela yokunikela abantwana labahleli khona labangenakho utawabaphathi siyakhuthazwa ngekuthini uMosi bazalwane inkonzo ngale emgcibelo mhlawumbe umhlaka 25 ngoFukusi mhlawumbe dikhona nangesono umhlaka 26 ngoSaturday ditawube dikhona futhi ngalokuphelele. Ngakho siyacelwa bazalwane ukuthi sibe khona side sibe ukubona simthulise uNkulunkulu inkosi nemsindisi wethu sonke. Siyabonga kakhulu bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke hambani ngekuthulana ngemthando niyosebenzela inkosi yethu egameni laKristu. Amen. Iviki libe lihle libe libusisekile bathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.